Good morning, ma'am. Good morning. Ngasi ma'am ko yam fajaba strategy ma yengmini si ko. Strategy se maming se ngarang su khoi classes tawgibani ko 3 inside up and 3 inside down. Ko. Sima aduga topamna 3 outside up and 3 outside down ko. Ai basigi strategy se khoi yengmini si punna. Karino yengmini si ko. First the 3 inside up 3 inside up se kaino the market na down trend laga ko. Adi market se suppose the down trend lie market se down trend lie kan the red color ki candle the big candle number form to le khala se red color ki ka ai basically red color ki big candle ja sisina ko gi pull up angle to silaga adi kan cover to silaga ka candle ma sa ma form to re lo ro se sila ka candle se na green no be ka green ne khalo ne ai color to simbasina black ne lower si to de basina green ne lower si ka sina red sina green aduga ahum suba candle se sisina kaidoge kanda magi sigi fast candle gi high se break out tawraga ko high se break out tawraga closing p boy ke do ko fast candle gi candle se high se break out tawraga aduga closing p ba candle oge do ko ado high reverse gi kano se khona strategy se khona kari khangna ge kanda 3 inside up fire khang nei ba ko 3 inside up and 3 inside down ko 3 inside up ni market se down trend da lagtui ni aduga high level candle ahum se form tawrani adugi matung da up trend da karak ba ye ko ma'am so in tawraga khoina sigi opposite da market se na down trend da laga khoi form tawba yengre adu market se na up trend da laga ko market se na up trend da laga kan sida market na up trend da laga kan sida candle se ko gi big candle na malai khalo na tra candle khar saw malai khala se hai be candle se green color ne khala se ko green color ne hai be green color gi candle se sisi gi manung sida candle macha ma form tawre ko candle macha ma form tawre si candle macha se si form tawre matung da atopa candle amana ko magi previous candle the first candle se break down the break out tawraga makharom da break out tawraga duga closing p ba haidi magi low se break out tawraga makharom da closing p ba haibani sound se fajana lakpro laktabro me amta jingbiu ne comment tawbiro sound fajana lakpro ma'am kananum ta comment tawbira di nungani da okay Allah thank you mani thoiba thank you sana jawba so idi masai sida market sina down trend da laga ko down trend da laga red green red candle na form tawre red candle sigi matung sida koina green candle macha ma form tawre ko green candle macha sigi matung da green candle ama form tawraga magi sigi first candle se magi first candle sigi high se break tawba have break out tawba ko sigumba strategy se candle ahum na pulaga sembane candle ahum ko first candle second candle third candle first candle se to ge the market na down trend lakpo orega di first candle se red oigeda bane second candle se na green oigani third candle se na again green oigani have ni ko sida lai riba kano sini ko khona 3 inside of hai reverse ki structure se oidini market se down trend lakpani red color gi layani green masam form tawre to gi matung da green am form tawraga hai reverse gi red se gi high se si break out tawga to mathaklom da ko aduga closing p ge da sigi form se la ga di khoi market se da entry low ba ya ga ni hai ba ko
market sida koina entry se karamba matam da low dino harakanda suppose sida jingsi ko sida yamna am phajaba kano de oidre aina ngasai sum thirambani ko to ba thibada phangani ko ado amuk thimina se koi sida koi magi kano se high se cruising di pi de do se pi hane lawraga sige first candle si laire second candle si laire third candle si na magi sige high se sida breakout pi de kanda ko koi entry se low dini ba ko daily chart ni ko isa daily chart ni ado ai hore namu koi punna mu thimina si ko punna masida nga ko gi candle gi structure da harami haibam su leibani ko harami ga su hafe manabni harami ga manaraga su ko sida suppose si gi se koi harami ni natra harami sida 1 2 3 ko candle se ani su basina breakout pi de ahum su ban pi 3 inside of 5 ga disi gi ani su basina breakout pi ga damni ko yani ko ado 3 inside down haibam su leidi अब से कोई खर फजन खंग ने सो यम को हल्लगा मुजी के को कदाई दे एंट्री लो दिनो दुगा कदाई द को की एग्जिट ओइ बजाबा एग्जिट के कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मतुंग इन लो बुसु तुम जानी को सपोज मार्केट से डाउन ट्रेंड लाए को मार्केट से डाउन ट्रेंड लाए डाउन ट्रेंड लाको मतम सिदा को की को रेड कलर की कैंडल नंबर फॉर्म तो रेड कलर की कैंडल नंबर सिदा कोई फॉर्म तौरे ने लौरसी हाई बसी की कैंडल से सिगी मतुंग द कोई की कैंडल मसाम से फॉर्म तौरसी को अदुगा कैंडल मसाम फॉर्म तौरिसे मागी कन अहान कैंडल से सिगी हाई एंड लो हाई सिगी पॉइंट सिगी मनुंग द मासे लेगदमने भाईदी फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल से कवर तौगदबने हाइबको फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल से कवर तौगदबने हाइब से तौरे नत्रा सी तौरबा मतुंग सिदा नेक्स्ट की कैंडल थर्ड सुब कैंडल से सिना सिगी फर्स्ट की कैंडल की मागी रेन से थुगाइरगा मखारोम द को ब्रेकआउट पीरगा क्लोजिंग पीबो गदो को सिगी स्ट्रक्चर से लागदी खोना सिगी स्ट्रक्चर से खोना करी हाने खंगलगे कांदा 3 इनसाइड को ओ ऐसे ब्रेकआउट तबम सोरी को 3 इनसाइड अप गदबने ब्रेकआउट तबम से सिदा मुथलके से इनसाइड डाउन ड्रॉ तब करे बो कोइना ओके सिदा सिलागा खोना मार्केट से डाउन रोम द लाकबनी ना खोने जिंग से मागी कनो से 3 इनसाइड अप रोम द को मथक रोम द क्लोजिंग पी लाइन लोअर से मथक का खला को सी फॉर्म से ला कांद खोना 3 इनसाइड अप फार खंगना दुइने को 3 सी फॉर्म से ला द 3 इनसाइड अप बोरे अदो नेक्स्ट कैंडल से खोने जिंग से स्वाइद मागी सिगी फर्स्ट कैंडल से सिगी हाई सिगी मथक तो ओपन तो बिरक पर जिंग बिउ को ओपन तौरगदि जुम एंट्री लौबसु यारे रिस्क खतंग वांगे अदुबा इन चप चप एंट्री लौगे हारगदि हेन बेटर ओइबदि सिगी कैंडल सिगी हाई सिदगी लौबिबा को ब्रेकआउट पीरिबा कैंडल से सिगी हाई सिदगी खोना एंट्री लौरगदि सागी आगी कनो से हेन बेटर ओइगनि को हादि एक्यूरेसी से वांगबे हेनगनि सोइबा याबगी चांस खन नेमगनि अदुगे आगी स्टॉप लॉस कदाय थंबा यागे हाय कांदा आगी स्टॉप लॉस से आइने एंट्री लौरिबा कैंडल से सिगी प्रीवियस कैंडल सिगी से सिदा आगी स्टॉप लॉस थंबा याय को नत्रगना सिदा सु स्टॉप लॉस थंबा याय आइदि स्टॉप लॉस से कनागुम खरना खरा पिकने थंगे हायरगना सिदा थंबा यागनि आगी प्रीवियस कैंडल दुगी लो द को तो कनागुम खरना स्टॉप लॉस से खरा चाउना थंगे हायरगना को ngसागी फर्स्ट कैंडल ओरिदो अदुगी लो दो अदुदागी स्टॉप लॉस थंबीबा यागनि को सना खोना ngसागी कनो से लागदी हारिबा स्ट्रेटजी को 3 इनसाइड अप फाइरिबा स्ट्रेटजी से लागदी खोने जिंगदु से बुलिश मार्केट ते जिंगदुनी को बुलिश मार्केट ने हारिबा बुलिश मार्केट से खो जिंगगा खोगी एंट्री से जिंगदुनी फजन को एंट्री कदाय दे जिंगदुनो ngसागी ब्रेकआउट फजन पिहनबा को ब्रेकआउट पीरिबा कैंडल सिदा संगसन बमतम खोय दे खितंग ख दे रिस्क खरा वांगी को द ब्रेकआउट फजन हाना पिहलगा नेक्स्ट कैंडल दो ngairaga sang bujai नेक्स्ट कैंडल से समटाइम्स रेड कैंडल ओइबसु यावे को रेड कैंडल ओइरागा सु हमको सु जिंग बिउ मथंग द सिगी हाई सिदा ब्रेकआउट पीरक पर जिंग सिगी हाई सिदा ब्रेकआउट पीरागा दे कोई एंट्री से लोबो यागने हाइबनि
yani ko me okay sai tawraga hore khoi punna yengse 3 inside down haibam su leire so hajiki form de sab manana ko hajiki form sida na lagtu sina market se na kamana na lagtu se ka da market se na up trend de lai ko market se up trend de laga candle kogi green candle na masta form tawre ni lower se ko the green candle na form tawre hai the green candle se form tawra matung da red candle masa ma sigi candle sigi kano sina previous candle sina cover to silaga red candle masa am form tawre ni lower se ko sida ngasai gi khogi sigi first candle sigi high and the first candle sigi low ko sigi manung da candle se laiba sini ba kona cover to sin ba hai se ko adudi magi log high gi manung da lai do ahum suba candle se na magi first candle sigi kano se low se breakout tawraba haidi breakout tawr makharom da first candle sigi low se thugairaga makharom da laaga closing se piraba adoitadi sigi form se ne khona mu kai 3 inside down haiba ko sina khona jengdu sina bearish market ne ko down trend ne khona jengdu sina up trend sina down trend sigi form se la kan dai entry kada de log dino hairagadi ahum suba candle sigi magi low se hendoga candle amana form tawraba candle amala aba ko adudi sida khoi asi candle sida entry lobo yagani ko candle sida entry lobo yagani hen accuracy wangna kana gumba khana sigi 3 inside trick kana sagi 3 third candle se sida entry lobo su yawgani aduna kitang risk wangi ko ado stop loss side ko saman agi stop loss ine thamdu se khara pikna thamge hagana ine entry low candle sigi previous ko sida previous candle sigi magi low high sida agi stop loss oigani ko sida aduga atopa mana masagi first candle ogiba ko magi candle number se mane cover to singiba candle do adugi high do the stop loss oigani ko ani simakte stop loss se sida ama thambaya ko kana gumba khane stop loss se khara pikpa pame kana gumba khane stop loss se khara sauna thamba su pame sauna thamge khanme mi se thambiro aduga pikna thamge khanme mi duna agi previous ani entry low du gi thangnaba candle do mamangi candle du gi high du da ai entry low si yare ko adu sigi structure ahum se ani se kawbira nu ko amana 3 inside up amana 3 inside down ko adu next ta koi si jeng si 3 inside 3 outside up and 3 outside down sagi siga mana du ni ko difference se kada idno hakanda 3 inside up tana inside high inside up tana first candle in a big candle oigadoba outside tana first candle in a small candle oigadoba baby candle ko yani ko first candle na big candle second candle in a sidana first candle in a baby candle oiba taidi structure this mana duini first candle se ani suba candle se angle to duini si candle ani sigada jenga de khone engulfing high duini basi se natra sida su asi candle ani sidang jenga ga de khone high du kaino harami high duini ba ko harami ne masa mak so harami oiduni harami oiriba candle se sida ka doge ka khana harami oiriba candle ngasagi cover to sileba big candle sida ahum suba candle sina break out pi ba haibne mathak lom ka ra ga magi high se thugai ba haibne ko amasina makham na kumaga low se thugai ba haibne kanana ahum suba candle sina ko sida su engulfing on leiramba magi khano se sida ahum suba candle sina second candle sigi high se thugai ba outside up to ko sidana ahum suba candle sina ani suba candle sigi low se thugai ba haibne yani ko thugai ka do ba closing pi ba ko drawing ai sida haibet chara phama tause aduga mukumu jingmina siga adu kana gumba kana gumba su marak sida question hangning ba leiba sing su comment to biro aduga oren si class lo silaga na adi discussion ngatang tause haiga su kanogi sigi strategy sigi matang da discussion ngatang to minasi haiga su ai kanoda hogi Google Meet mu lake Google Meet ke link adum share to rake mayam da ko
नत्रगसु इन खंबदा सिगी वीडियो सिदसु गूगल मीट की लिंक यावब्रा यावरमगदी अदुदा खै पुन्ना तोमिनासु याइको यावरमद्रगना आई ग्रुप ता शेयर तौरके मयमदको अदो हजिकी कनोदुना लाइसिना फर्स्ट मार्केट से डाउन ट्रेंड लाए ने लौरसिको डाउन ट्रेंड लाए अदुगा डाउन ट्रेंड लाखो मतम सिदा रेड कैंडल मचा फॉर्म तौरे याइको रेड कैंडल मचा फॉर्म तौरे रेड कैंडल मचा फॉर्म तौर मतुंग द ग्रीन कैंडल खरा चावबा फॉर्म तौरे को ग्रीन कैंडल खरा चावबा फॉर्म तौरे आरिबा सिगी स्ट्रक्चर से खोना कैंडल गी को रिजेक्शन कैंडल की क्लास तौरप मतम से खोना इंगल्फिंग हारे खंगनै नत्रा इंगल्फिंग हाने खंगनै कइनो फर्स्ट कैंडल से सेकंड के कैंडल से पूरा इंगल तोक्सिन बने को अदो फर्स्ट कैंडल सिगी हाई लेगनी फर्स्ट कैंडल सिगी लो लेगनी को फर्स्ट कैंडल सिगी हाई एंड लो सिगी मनुंग से सिदा सेकंड कैंडल सिगी हाई एंड लो सिगी मनुंग सिदा फर्स्ट कैंडल से लेबा हाई बनेबा इंगल्फिंग द हाई से याइको म्याम अदो हजिकी सिदा 3 inside 3 outside up 5 से सिदा लाई सिना सिगी अनि सुब कैंडल सिगी हाई से अहुम सुब कैंडल सिना को थुगाइरगा मथक लोमदा काखलक हाई यानी को म्याम थुगाइरगा मथक लोमदा काखलक को क्लोजिंग ओके अदुगा सी लाकांदा खोने एंट्री लौदुसि कदाइदनो हाय कांदा हारिबसि कैंडल से सिगी हाई सी अमुक अतोप कैंडल नमना स्वाइदगी स्टार्ट तौरे खलसे सी ब्रेकआउट पीरे अमुक सिदगी हाई सी हेंगलक मतम से सिदा आई सिदा एंट्री लो लौबियो हाइबने यानी एक्यूरेसी वांगना को सी कैंडल सिदा कनागुम खरने एंट्री लोबो यावी को सुदु कई सुकाई दे दु रिस्क ने मागी रिस्क ने आइसे कइनो थंगनबा कैंडल से रेड ओरपो यावी रेड ओरगा सिदा मु हंजिनगरगा दे मथा सागनेबको जुन अहुम सुबह कैंडल से दि मरी सुबह कैंडल सिदा कोई फजना कंफर्मेशन से लौरगा एंट्री से लौबियो को हारिबसिगी कनो से कोइना करी हैने खंगनरे 3 आउटसाइड अप को सा इनसाइड तना सिगी अचौबो कैंडल सिना फर्स्ट होइबनी मचाना सेकंड होइबनी आउटसाइड तना अचौबो कैंडल सिना सेकंड मचा सिना फर्स्ट को ओके गुड मॉर्निंग अगस्त मथंग अमु यंगसिको मथंग दने लाइसे कइनो बियारिस्ट को असागी 3 inside up से बियारिस्ट मार्केट ने 3 outside up से बुलिश मार्केट ने इना इशोरे को inside up and the outside up से बुलिश मार्केट ने अदुगा inside down and the outside down सिसिना बियारिस्ट मार्केट ने को मथंग दा कोई सी जेंगसे 3 outside down हाइबको 3 outside down से लाइसे कइनो मार्केट से अपने अंदर लाकपने फर्स्ट सिदा ग्रीन कलर की कैंडल मचा मा फॉर्म तौरे ने लौसिको ग्रीन कलर की कैंडल मचा खा याइको ग्रीन कलर की कैंडल मचा मा फॉर्म तौरे हाइरिबा ग्रीन कलर की कैंडल मचा से सिगी नेक्स्ट को मथंग दा कैंडल से सिदा ओपन तौरेबा रेड कैंडल नम आई कैंडल सिदा ओपन तौरे दुगा मखारम न कुमधरगा रेड कैंडल उथोरपने को मार्केट से अप ट्रेंड लागतुनी अप ट्रेंड लागा सिगी ग्रीन कलर से कोर्जिंग सिदा पी गरे सिदा ग्रीन का कलर से कोर्जिंग से पी गरे अदुगा मु अगेन सिगी रेड कलर से यदि मार्केट से अप ट्रेंड लागपगी होनबी मथक द काखलगा कैंडल से ओपन तौर कांद रेड उथोरप को रेड उथोरगा सुमाइने लेरे सि फॉर्म सिदा हाइबदी मागी हाई एंड मागी लो सिगी मनुंग सिदा फर्स्ट कैंडल से इंगल तोक्सिल हाइबनी को सिगी लाइरिबा स्टेज सिदा होम सुब कैंडल से सि लागी मागी सि कैंडल मनुंग सिदगी को बॉडी मनुंग सिदा स्टार्ट तौरगा मखारोम थंगबा साइड सिदा आइदे सेकंड कैंडल सिगी लो से थुगाइरगा को क्लोजिंग पीबा सिगी फॉर्म से कोना 3 outside को 3 outside down है खंगनाइबा को सिगे 3 outside down से लागा दी कोनी एंट्री लो दिसे कदाइ दना कान अहुम सिबो कैंडल सिगी लो से सी हेंदोगा कैंडल अमा लाकबा मतमदा हारिबा कैंडल से सिदा कोई एंट्री लौरगदी हेना खोइदा
accuracy se wangi haibne ngasai sing se manani ko entry sida lowsi ko aduga agi stop loss amma kadai do rani sigi previous candle any entry low river kano candle sigi previous candle sida stop loss amma low rani natra sida stop loss amma lai rani stop loss atopa amma in khara chauna thamge haragana second candle do first candle nataba second candle sigi high sida ise stop loss low rani ko amuka halage stop loss ki matang se ko aina low river candle aina entry low river candle se mari suba candle ne khalasi ko natraga manga suba candle ne khalo masagi sida break out pi rakhiba candle do adugi low nate high sida agi stop se laigani ko high sida natraga na kana guma kana kitang sauna thamge khallagana aigi masagi second candle first candle angle tawsin giba second candle do adugi high du dagi stop loss laigani aiko aduga somda su jengsi somda so ngasa aina aigi stop loss ka da thamgani haragadi ko asagi break out pi rakhiba candle se sigi low sida aigi stop loss oigani stop loss khara pick tak na thamge khalla kanda stop loss se khara chauna thamge khallagana second candle I have the first candle angle tawsileba second candle se sigi low se sida aigi stop loss oigi ko kana guma question lai daga su text to biro ko kana da khogi comment section da ado hai bisi ki kana sing se khoi chart ta mu jeng si ko chart ta sala jeng se ina chart ta sai sum jeng am bane am si dam lai ko se 3 outside of 5 do 3 outside of sida ye kenan se the X nega outside sidagi candle 1 2 3 se nega market se down trend lai ko down trend lai ko aduga sigi first ki si candle si kano agidam ne ade khoina si se red color oiriga di hena mong tai haidini ko the first candle akhona bami the first candle se second candle se angle toksin ba haibani second se angle toksin le adugi matung da third se nam ko mu second se break out pire ko break out pire ba matung da sida ka khare to sigi kano sida khoni entry lo se sida lo yani ko adoi ege time frame se change tok thoke time frame se change tawraga ko habet thi daga jingsi ko kadai kadai da lai ge se thawaina ga thi daga diam phajana phangdabani ko aduga khoina thawaina thiba nataba market ta leira kan se market ta khoni entry lawraga market se seneraga leiringai marak se sidadi yam thinglagan bani ko okay adubu sida madi leire ko ai drawing tawra ke jingsi ko sigi candle sigi high se kadai dano sidani natra magi low na kadai dano sidani adidi first candle se na second candle se kedore cover tawsileba magi high and low se ai ko myam siang lui ko gi se first candle se na second candle se cover tawsile ko sigi kano se candle gi structure se khoina kari na khangnai market ta khoina achi se harami hare khangnai natra market se sida down trend lakbani ko down trend lai aduga high river sigi candle gi structure first candle sina second candle se cover toksin ba third na first ki high se thugai raga mathak ta closing pi ba sigumba structure se khoina kari hare khangna ge hai kanda ko 3 inside of 5 ni 3 inside of ada thamge ko 3 inside of 3 inside of jingse full screen lan ge
3 inside of sin hojik sida hai se kaino manu jai se market se down trend da lai down trend da la kan da sida candle ama leire first candle second candle se first candle sin loina cover to sin hai di angle to sin bagi type da loina hai di magi first candle se high and low gi manung da second candle se form to re ko second candle se form to re adu gi matung da third candle sina first candle se breakout pirak ko third candle sina ko first candle gi high se thugaire ga mathak ka khala closing pisile ado ai no ji entry lo du se kadai dino ai ne entry lo du se sigi mari suba candle se de entry lo rani kada wai de lo du ba asai gi magi ahum suba candle se sigi high se hengala kan dai entry lo bi hai ba ko sigi high se hengala kan dai entry se lo ri sigi candle se da entry se lo re entry lo ra matung dai ke do re profit khadi phangame na tra profit khara phangame adi matung da red amung lai green amung lai soi dai khitang ai di profit amung phangba amung phangde ba tawra ga lai duri adu gi matung dai de ma haga khare ko si structure si matung ina ba hai ri basi gi strategy se 100% work tawgani hai bidi leite go ma'am 3 inside up 3 inside down 3 outside up and 3 outside down hai ri basi gi strategy mari se 100% work tawgani hai bidi leite akoi na stock market na traga forex com नत्रगा न कोई एनी कोई कोई ट्रेड तब मतलब द सिजनरी स्ट्रेटजीज में हमसे 100% वर्क तो हाई बदी लेते को मागे एक्यूरेसी रेट से खरा वांगे हाई याई को दोसी के 3 इनसाइड अप से एक्यूरेसी रेट से खरा हाई दुम वांग बनी बा कदम करम हम द वांग बना कदम मान फॉर्म तो रेबा मफम से सिसे कोगी करी ओइ बा हाइबा जोन रिजेक्शन जोन द चंगसे लगा फॉर्म तो रखबो रेगदी हाई बसीगी मागे स्ट्रेटजी से फजम फजना वर्क तो रखनी है को अदना कोने जेंग से कइनो माने फॉर्म तोरिबे जगह से सपोर्ट जोन ओइब्रा नत्रगा डिमांड जोन ओइब्रा नत्रगा ना रेजिस्टेंस लाइब्रा को नत्रगा ना कोगी सप्लाई दे लाइब्रा को सप्लाई जोन दे लाइब्रा हाइबदो अदुम ओख खंगु मथौ ताइ को अतोप खरा मु जेंगिसि नत्रम्या अहान बदि कोइ अमा फंगे ओ सिदा याम फजबा केदा नमजु फंगेको सिसो कोइ सुमजिंगे दि जिंगमसि शूटिंग स्टार हाइबम लैबदो शूटिंग स्टार को होना शूटिंग स्टार हाइबम सुम थेंगनगी ममंगदा सिदा लैरेको शूटिंग स्टार फजबम को अदो हजिसे कोइ अतोप कैंडल ngасai खोना ngasi तमैबा 3 inside up and 3 inside down hai riba candle singe thisi to thire ko matam da sida su ama lege tawe du kitang kha slightly ma se kano tawe ko ma ge tel ni hendoi ba ma se ani suba candle han ma candles na loina cover taw singe taw se sida kitang kha wat pam lai ko ado kana gumma kano na khogi ma gi shadow ne hendok pa sidi kai su kai de ga haiba adu ma su lai ko khogi master candle gumma da de ado sigi 3 inside up and 3 inside down sida di shadow ne hendok pasi yamna magi accuracy kyam wang deba chumba lan bado khoi sai sana practical loina paira ge analysis loina tawra kanda ko si candle ani si yengasi market se sida up trend lai ko up trend laba matung da first candle sida lai re achoba second candle ko first candle sina cover to slay lower se home suba candle sine kai dore first candle gi low se thugara ga makha da kume like first candle gi low se mana thugara ga makha da kume ko dai di kai dore sida khoi na hari basi gi kano se kari maming ne lo ya gare sai kano do 3 e3 inside down question le su comment to biro ko ma'am 3 inside down 3 inside down se yenge do khoi sida ai an entry kadai de lore entry se sigi ani suba candle sida sida lobra lode ko ani suba candle se lode ani suba candle sigi low se hendo kan dai entry lowi haibani ba ani siba candle si low si hendo kan dai entry low re ka low this le
low hendo kan entry low have ni na is for sigi candle ani si ding ngai rega kan lei re ko kana gum khar na magi closing se hendo ga low mi su yorang gani ko ado kana gum khar na okay sigi kano sidi ahum suba mari suba candle sida dum loksil lage kai gi no hai di ma se sigi line su touch tau dre na sida changsil lu bu su yaram su yai si candle se changsil lu da ngak tang khang green ore koi khitang khang matha sa ba yai ko adu si myam se koina seksing ga da bane adu na koina nga sa gi strategy khuding mak koina any mi ma dai khangak pa na traga imanab dai khangak pa khang de youtube dai khangak bani khang de ojana ta ak bani khang de strategy khuding mak se koi kai dau gani hai kan da koi da ka oi se kai no hai ga di ko hari be strategy se chumi bra la le bra ma gi accuracy kya wang ge hai cha koi chart analysis to view chart ho je ina thi de se sumai na chart thi de ga loi na jing view adu matung de nang na tara phang ba da 10 phange ba hari be strategy se sab cha na nang gi starting to matam da tara phange khalasi tara du da nang gi profit pi ba se kya jaw bu no jing view ko to bu da di hari be sing se koi na zone da form to bu jing view ko che si da zone ma lai gi na tra mamang da si gi zone si ni ba si da mu lai ko smana hari be si gi zone rejection zone da form to bu jing view rejection zone da form to bu oi da ga di koi je koi da ke do profit pi ba gi chances si jam wang hai yani ko ma atop khara mu jeng gi se phang brai na ko tel na kitang hendok padi si du sulai ko adu soi de gi market se upload down kha da lai inside up inside down first second third mem sound like ko okay sida simulate le ying si ko sida ubring view mem ko du sinna breakout pi ba kitang wale ko chide ko na harami do in se kharni breakout se pi dram ni ahum su bana breakout pi bani ba thi du se 3 inside and the 3 outside ki di ko ahum su bana breakout pi bo ga do ahum su bana breakout pi da vida mari manga su bana pi ra ga di ko na du engulfing na traga na ko gi kana da lag du ni ko engulfing na traga to bo do kariba harami da ko engulfing or harami da lagani candle amma khatang ga phangningi da first second third ये हाइस्ट द ब्रेकआउट पी बसी ने पीबे ngamdre ko engulfing gum di am thingnare aduga kana se khara wat ko okay phangdre ga samyam khana tawse ide se khona market ta trade torok pa matam da aduda thengnarak pa matam da entry lobiyo haibani ko sana thoi na thire kan da phangba se khara wai ko aduga kari na da badana am phangba su yaw rakani ko adu fare myam koi kano da ko gi google meet ta ngak discussion tau gi se hai bro kari hai bro myam discussion tau gi se hai ga su comment tau biro sida thank you mani thoiba thank you Rodik nasi ko na yengi ba strategy mari se ko yam kana ba strategy ngak tani ko hari ba sigi strategy se starting tawro ga jing bio isai sana ai no jik thi se sumai na ko previous day gi starting se analysis taw bio yam important oi bani sida su yam phajaba 3 inside 3 outside hai ba ko 3 outside up 5 ba theng ne sida jing si ko ma'am 3 outside up kadai dino 3 outside up oi si jing si ko 3 outside up oi du se nga sa ai gi kano si law ra ke si gi ne re price ne law ra ke si gi first candle se si second candle se na kai daw re
cover tauchileb engulf tauchileb engulfing ni besida leirami market se down trend ni lai se to up trend karak pune ko engulfing ni sigi live engulfing or kano se ahum suba candle sina breakout to bune magi high se thugaira ko high se thugaira ga breakout to bune aduga market se mate am karam ko mate ga high se paisa do thodi yami bune ko sumaina ko sida ma go oge to we adubu ma se cover to bangam da ba masina ko ana kano se koi yengasi sai sana su khara dum kono charting se tawra ga yengasi ko aduga अतोपा खोगी हैमर दे अखोने हैमर की क्लास तब मतम दा थीबद फंगदब मयाम होजे दुम फंगे नरा हयंग वाय खोइना मथंग मथंग असुम नैनर को मतम दा ngसागी खोगी हाइरिब चाट कनो चिंगचे माइ कैंडल अहुम की फॉर्म से फंगा गसु दुमजिंग मिनसी कना गुमे एनालिसिस तौर कान दा चार्टिंग तौर कान दा फंगब यावर गसु ने ग्रुप ता शेयर तौबिरो अद सुंबा लान बदसु खोइ चिंजिंग मिनसी याइ को द सिदसु अमा लैरे सिदसु लै को अदुगा सिमा खितंग खा वाले नत्रा मार्केट से यामना अप डाउन चटपनिना कदम द लैबनो इ थीबसु वाइबसु तौरिस सिदसु लैरे अमा को सिदसु इ अमा ड्रॉ तौरके यंबियो फर्स्ट कैंडल से न सेकंड कैंडल से कदौरे मागी इनसाइट थमगरेबा इनसाइट थमे अदुगा थर्ड कैंडल से न सेकंड कैंडल से ब्रेकआउट पी गरेबा देखो ब्रेकआउट पी रे अदुगा तो कोई फोर्थ कैंडल से एंट्री लौरे खलसी सिबाउदे कोई प्रॉफिट ने को दुदी मैम ngasi di swaide loisilase ko aduga ngasi se kangi suti ni natra मैम ngasi kangi suti ni hayeng su suti ni ngasi ga hayeng se dum special class oina khar dum tause aduga khogi hedging gi class aina hoji hedging gi class to class ani humpi do